Pemirsa Kerama Batur ngemargi yang upacara ngelinggihan Ida Betara Hiang ring tanggal 7 Februari megenah ring Merajan Agung Bukutan Batur. Keuningin penyuan Kerama Batur ngiringang pemargin inucap upacara puniki kepuput oleh Sulinggi. Risampun usan ngelaksanayang upacara malikia tanggal 4 Februari rauhe mangkin kelanturang antuk laksanayang ngelinggihang Ida Betareyang. Nanging sadurung ngelinggihang Ida Betareyang penyiwan krama desa adat Batur ngelaksanayang mendak nuntun saking Batur memargi dawakala semeng nganggian pelinggihan nuju segara pesinggahan. Iring-iringan jangkep sekadi gong gede angklung pengayah memargi risampun rauh ring segara pesinggahan kelaksanayang upacara nyambutin utawi mendak. Selanturnya nih kelaksanayang nangkilang Ida Betareyang ke Pura Gualawah, Penataran Agung Besakih, Pura Dalam Nambang, Pura Dalam Gede Batur, Pura Ulun Danu Batur, usan punika wau kemargiang ngelinggihang Ida Betareyang ring pelinggih Ida Betareyang, kawanan ring Merajan Agung Bukutan Batur. Manut sekadi jero pakraman Pura Ulun Danu Batur, Guru Wayan Werme ngawadarang upacara sane keanggian ring pemargin ngelinggihang Ida Betareyang inggih punika mapabangkit nganggen kambing sanika aktiang ring sajoning pemargin ngalinggihang Ida Betareyang sida memargi antar. Jagi kemargiang indik mendak Betareyang ring Gualawah dumun pemargini ring Gualawah bakti ini munggah ring Gualawah sane kesegara ring Gualawah munggah wanten pemargini nika tini sane mantan nika ring dika atura tini sane nika ring Gualawah tengintat usan ring Gualawah pemargini ngelantur ring dalam bumi wasak ini usan rika ngelantur pemargini ring dalam nambang wastana nika tengah usan rika ke dalam gede nika kinten usan di dalam gede ngelantur ke ajeng di ajeng pokoknya di ajeng nika di ajeng sajan di nueng dan ini nika miru tumpang sia nika nggak Pura Ulun Danu Batur ngelantur prosesnya nika ngelantur ngelinggiang ampun. Ida Betareyang nyejer kantos Rahina Somo tanggal 10 Februari warsa kali talislai tur kaaptiang umat sida ngaturang sembah pangubaktian majang Ida Betareyang ngawit tanggal kutus kantos sieu Februari warsa kali talislai. Indrawan Bali TV.